Morska mjesečina stalno boravi u površinskom sloju. Kreće se u gustim rojevima, čime povećava mogućnost pronalaska partnera za spolno razmnožavanje. Pojedinih godina meduze se pojavljuju u ogromnom broju. Oblaci meduza nošeni strujama tada pustoše veslonošce u otvorenom moru. Morska mjesečina ima 8 lovki dugačkih do 3 metra i tankih poput kose, prekrivenih stanicama koje ispaljuju žarnice ispunjene otrovom. Otrov trenutačno ubija sitni plijen. Unatoč otrovnim žarnicama, između njenih lovki zaklon često pronalazi mlađ šnjura. Zašto i šnjuri ne postanu plijenom meduze koja se hrani i manjim ribama, nije sasvim jasno. Rebraši su daleki rođaci meduza, ali za razliku od njih nemaju otrovne žarnice. Oni plijen hvataju pomoću ljepljivih lovki. Od ostalih želatinoznih organizama razlikuju se i po tome što uzduž tijela imaju 8 redova trepetljika koji im služe za pokretanje. Oni su najveći organizmi koji trepetljike koriste za kretanje. Kad svjetlost prolazi kroz trepetljike, lomi se kao pri prolazu kroz prizmu, pa nastaje prekrasno svjetlucanje u duginim bojama. Venerin pojas je među najvećim rebrašima na svijetu. Može doseći dužinu od 1,5 metra, premda njegov trakasti oblik nije tipičan za rebraše. Tijelo mu je prozirno pa je skoro nevidljiv u površinskim slojevima mora. Kad je uznemiren, uvija se poput zmije. Otvoreno more sada je planktonska juha. Milijarde raznih organizama, njihovih ličinki i jajašaca, plutaju nošeni morskim strujama. Ovi želatinozni organizmi su salpe. Žive samostalno ili u metrima dugim kolonijama. Premda nalikuju na rebraše, cjevnjake ili meduze, salpe su evolucijski bliže čovjeku nego njima. Srodstvena veza s kralježnjacima vidljiva je u njihovoj ličinačkoj fazi, kada imaju razvijen svitak, evolucijsku preteču kralježnice. Salpa maksima najveća je među njima. Svaka jedinka u koloniji može narasti do dužine od 10 centimetara. Ritmičkim stezanjem prstenastih mišića protiskuju more kroz tijelo, čime se stvara mlaz koji im omogućava kretanje. Ovo im ujedno služi i za sakupljanje planktona, koji se u unutrašnjosti tijela lovi uz pomoć sluzi.
Salpa maxima može procijediti 2,5 litre mora na sat. Salpe spadaju među najbrže rastuće organizme. U jednom danu mogu narasti za 40% svoje dužine i pojesti polovicu svoje težine. Brojnost im se može povećati za 10 do 100 puta brže nego bilo koje druge vrste zooplanktona. Brzi rast omogućava im da što prije dostignu spolnu zrelost i razmnože se, te tako iskoriste raspoloživu hranu. Za vanjski plašt salpi hvataju se rakušci, koji se hrane njenim mekim tkivom. Istovremeno ih koriste i kao čvrstu podlogu i kao prijevozno sredstvo. Za organizme koji procjeđuju plankton, bila bi šteta ne iskoristiti ovu gozbu. Golub uhan ili morski vrag, po nekima endem i jedna od najvećih riba Sredozemnog mora, hrani se upravo planktonom. Odrasle ribe mogu imati raspon peraja i preko 4 metra. Velike peraje omogućuju im putovanje bez napora. Dok plivaju, kroz usta procjeđuju more i gutaju sakupljeni plankton. Uhani često plivaju u manjim skupinama i prevaljuju velike udaljenosti. Zanimljivo je da se ove ribe ne mrijeste, nego se jaja razvijaju u tijelu majke. Nakon duže od 2 godine razvoja, rađa se mlada riba koja već tada ima raspon peraja od 1,5 metra. Malene srdele, inčuni i papaline, koje su se izlegle iz bilijuna jajašaca, i same su donedavno bile dio zooplanktona. Sada su i one postale nezasitni lovci na zooplanktonske organizme, te u ogromnim plovama kruže morem u potrazi za hranom. Boja njihovog tijela savršeno se stapa s pozadinskim plavetnilom. Plivajući otvorenih usta, procjeđuju more i love plankton, a velika količina planktona koji pojedu obogaćuje njihovo tkivo omega-3 masnim kiselinama. Ali ni inčuni u plavetnilu nisu sigurni. Predatori ih slijede u njihovom putovanju i potrazi za hranom. Najveći od njih je svakako veliki kit s više od 20 metara dužine i preko 50 tona. Iako je najveći predator u Mediteranu, hrani se planktonskim račićima i sitnom plavom ribom. U Mediteranu živi populacija od više tisuća velikih kitova i njihovo pojavljivanje u Jadranu nije čudno, posebice u dubokim vodama otvorenog mora.